Kasalatibyan! Kit ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na tinapasikat ataw awan ti maganap na anasayat no saan apakaibabainan tampok ditoy programa tayo Kasalatibyan! Ibagam adagos ka ni Daddy Minton sumangpat nga the honor mo, Wan? Wan, Mami. Ibagam akayat mo asyak ti mapan mangisabit iti medal mo. Wan, Mami. Agpapinta saktuman apirme. Tapno umapal kanyak iti daddo mga in-inang ijay. Mausar kumutlangan di sapatos ko anangat tuti takong na. Oh, ni Daddy Plajayan. Ingka sa batangan. Wan, Mami. Daddy! Ne, ay una yan to'y anak ko na ya. Tapirmi ti arakop na. Amo yo, Daddy. Ada honor ko. Ha? Ay na, naglaingan to'y anak ko na ya. Anya nga iti honor mo. Basta ada honor ko, Daddy. Kat, imbagamon ka ni mamim. Wan nagragsak tumay. Ayan nga ni mamim. Nakatugaw ijay sa alas. Urayan na ka. Ay, anak. Yawat mo man nga ron tayo sinilas ko. Ayan na, aya. At dita sirok titugaw. Bakit? Ne, si Mangpat kamat gaya man. Imbaga ka din kan ni Jaira nga da honor na. Un nga raw de. Imalangamin kanyak kahit. Nalaing day diyang anak ta. Imalamanan kan ka. Apay, sana mabalen nga umala kanyak. Apay, at ayamat honor mo ini. Kat no naglaing ka kano iding agkopya. Amangan no si ka. Siyak tuman ti mapan mangipin iti ribon na. Kunak man no siyak. Siyak, nagkunaasi ka. Ay, anya ngay mat ngay ti pastko. Di, para picture. Bueno yun. Para picture, Luiso. Hong gaya, nakaluto kan? Apay, anyat orasan aya. Maluman Simang petak nga rodan nakit kita Alah, tumakder ka ditan, tamapang kagluto. Sikaman pa lang ti mapanagluto. Agbirbiro ka kami iti bestida ka usarat nga umuli iti stage. Ay, agorder ka, dita online. Kita ka, naglalaka mo ti presyo na. Kayat ko jay nangina, ta sigurado anapintas kan nalagda. Ay, masapol ay abaro tibadom. Siyak to pa iti naggraduarak iti elementarya. Tibadok, ginatang ni nanang ko iti ukay-ukay. Ada honor di anak mo. Saan mo't abasta-basta ati ikawis ko? Masapol aji nangina ken sosyal. Si Kamat, kumari Melinda. Anyatar aramidam nito'y palengke. Kasmat kan ka agpilpili akmat iti bado. Sa anak nga agpilpili iti bado kanya. Kat anya ngay day tapilpil yung abistida. Ay, saan? Ipilpilyak ti t-shirt nila kay ko. Amo maya ang badbado akmat iti second hand. Kasta? Amo, adagayam honor ni Jaira nga anak ko, Mare. Kat adamat honor ni Junior ko, Mare. Agka-eskwelaan dakat ka ni Jaira. Wood, kat asino nga iti mapan mangibitin iti honor na. Asino kumapay nga iti siyak. Mapanak kumatang ita fashion boutique iti bestida. Fashion boutique? Kano nagngina dita? Napay na ti panagkunkunam, awan kwartak ng igatang ko. Ay, si kapay mo't di maawanan. Kano mga opisina nila kayo mo? Nasayaat mo, tam mo. Alangar maray, agkita tanto iji iskwilaan, inton recognition da. Apay nga awan mo't tanji sapatos ko na nga to ti heels na ti cabinet. Dahito yung box laangan tinabati. Asino nga itinangala? Bakit? Yung kagluto na, iti pangaldawan tayo. Aktal na ka man dita. Asino nga tayo tinangala di sapatos ko dito yung cabinet? Oh, sana kakita ni ti kasta Ibagam no asino tinangala. Usarak day jay no umuli ak iji stage. Ay,
Kasla iso dyan nakita nga inala ti anak ta. Ha? Apa niya inala na? Nakita ka pag-abot da iti pagayayaman da at daga ti Hills na. Anya? Ay, payman. Jaira! Di sapatos ko ngay! Jaira, saan nga ay ayam daytoy? Us-usarak daytoy, nawatam? Di mo mat usaran, mami. Usaran to arudan. Ay, naperding ti kulor na. Bugwam lang dayta, mami. Mayatan. Agulimag ka, dinaksurwan. Ay na, di ka lang nakapilin iti inay-ayam mo. Daytoy paymot nangina sapatos ko. Lakay, ingkamot umutangan iti igatang ko iti badok. Ay agtal na ka man. Pagutangan nak manay. Pagutangan ay kumay ti kwarta. Ijay ko upyo ngay aman nalon. Aha. Mabalin ka lang nga umutang ijay no gumatang kay ti kasapulan iti taltalon. Ay, kunak ano mabalin ti umutang iti kwarta. Tapay mait. An-anwan ko ti kwarta mait. At dangarod unor ni Junior. Kanya kumanginod daw unor na. Siyempre, kasapulan na gumatang iti badaw. Nagado na laka nga bado di ukay-ukay. Di ka mapanijay. Agat ukay-ukay akto na. Kun maysa, anya laangan nga iti maibagadag iti kukumaray. No makita da nga agbado ak iti ukay-ukay. Awan ti makunada. Basta, kasapulak ti gumatang iti bistidak. Kay, sagmamanaw day ta bistida nga ibagbagam. Ikanak iti sangaribaw. Anya? Sangaribaw? Apay nagninan? Pangalak nga iti sangaribaw. Ay katagdiskitar ka. Na! Bagay, inungtam ka nun ni Jaira. Kasanukat inay-ayam da di sapatos ko. Agasam ta pinagabot-abot dakit din iti dagay jerwar. Ay, Kakawakit din. Di mo pa ita inanawa. Katamok nga raw nga usarampay gayam day jay. Kunak ano saan mo napagan ano? Mamagaan ayang at ano labaak. Mamagaan tanapudot ti panawin. Sige nga rod. Labaakon. Kalpasan na. Mapanak gumatang iti baro abadok. Ay. Jainted ko kun ka 1,500. Igatang iti bagas day jay. Bakit? Ang mga no isukid di mo ti igatang mo iti badom ako nam. At dapay mo't bagas tayo. Umanay akanan tayo day jay iti makalawas. Sige mo't igatang kun iti baro abadok. Taitaaklaan mo't makapabaro. Sikat ti makamaw. Ngam no awan ka ng tayaw, hindi na kong ungtaan. Wen, danag mo na ya. Laglagi pong kumatay pagsasawa ko nana. Tinapasikat a tao, awan ti maganap na anasayaat. No saan apakaibabainan? Ay, agtal na ka man dita. Ay, nga tayo ti katangag. Day ti nga paldak. Blouse, no, day ti bisnida. Nay, maray. Agpilpili ka matgayam iti badong. Ha? Ay, un mare. Si kamot gayam day tada di talikodak. Ay na, itayak pa'y dito yung agpilpili. Kastaya. Kaumay ko laang. Kud, anyang iday tapilpilyaw. Puwa. Kit-kitaot nga ron, Jay. Presyo na. Tati kayat ko agatangan kat Jay nangina. Nangina ti kayat mau. Wan amare, kakaiso na nga da honor ni Jaira. Umuliak pa iti stage ko naman. Kud, sagmamano ayaday tapal da nga da Paris na blouse. 5 gasutlaon, mare. Nalaka niya. Daytoy bestida ti kayat ko tanangin na. Kasano kanina? 1,499. Nangina nga agpahiso. Iso dayto yung tigatangat, mare. Daytoy bestida. Bagay mo day tamare. Ay, syempre, bagay ko ta. Nanginagayam. Iso ti gatangam. Ay, katuon miss, gatangat daytoy nangina bestida. Pakibalkot mo man langan. Anya timako nam Jaira. Bagay ko matlaang daytoy abistida. Ay na, bagay mo talaga, mami. Kas kala je principal mi. Ay na! Ay, kasla gayang prinsipalan. Well, mami,
Ang mga no ibagada pa'y asika ti principal. Ha? Ay, kanduan lang ta na. Ayun gayam, mano ayat itawan di principal yo. Bakiten mami? Ha? Nagadun ti kurat-rat iti rupa na. Ay, atala ka ba? Ikumpara nakit din iti bakat a principal yo. Ay, alala, ingkagay ayaman. Ay! Imbag man, tada uno ni Junior mo. O sige, make up ang kantuman. Ah? Ay, katuan Ay na, siyempre nalaing ni Junior ko. Isungad da honor na. Ay, anyang itikat mo ang make up? Ay, kadya pumintasak mo na. Ay na, sigurado pumintas ka. Light make-up laing. Damo matan. Nakapudpudo ti panawan. Day tati kayat ko. Light make-up laang. Ay, day tabuok mo nga ati dog. Galutan ta iti ribon na. Hirpin na mutin Ay, wen. Ano ti herpin ko? Ay na, saan mat ajay lalakaan hirpin Ay, gato na kangini na nagiti herpin ko. Saglili magasot pisos ti may saan niya. Sige, make-upan na kon. Ay, wen gayam. Ada ka di mo't honor di anak ti kumarim ani Melinda. At damit isungarod nga agkita kami ijay iskwelaan inton madamdama. Ay! Ay, nakmad nga ron make up. Tap nagpada kayo ana beauty. Ay, ulayan bagay. Siya pa yun ti maulaw iti panagpuspusipos mo di tasangwanan ti sarmay. Lakay, bagay ko kadimot lang ti bestida. Kat bagay mo mata talaga. 1.5 day to'y lakay. Ay na. Kagudwa ka ban abagas kumahan ti magatang na. Mari Melinda! Are you there? Ay, asino day jay? Ni Baklita day jay. Ayabam, tagpa-make-upak kan kwa na. Kagap-gapok, di tabalay da kumarim nga Esther. Ay, make-upak. Isong umay kamat make-upan Ay, katuan alangan mo't nga iso lang tinaka-make-up. Siyak, saan? Ay, agtugaw ka nga roden ta make-upan ka. Kas ka ni kumarim nga Esther, light make-up lang ting kabil ko. Kat, light make-up ti kabil ko iti rupam. Tani, tungat aldaw kat, ay, nakapudpudod. Anya a light make-up? Jay na puskol ti kayat ko. Napuskol? Nakapudod. Ang kalinduusan kanton kas jay. Basta, napuskol ti kayat ko. Manuti bayadak ka. 350 ti home service. Naskan masulit ko ti bayad ko ka. Iso apos ko lang ti make-up ko, Baklita. Okay. Jaira, mabayag pa ka din na ayaban na tinagan mo. Mabayak pa'y mami. Nagpudot iti pagtugtugawan tayo. Ayan ni Daddy. At da ichay anakalinong. Ayaban man, naglaingon, tadda ichay anakalinong. Umayan ni Daddy. Apay, bakit? Naglaing kan, na nakalinong ka lang ijay. Da kami ka ni Jaira, mapudpudutan kami ditoy. Kat, anyangan nga ron ti maramidak. Pudutan na nga rudan. Napasbasa akong itilingkat. Ay, unay. Anya na di amahangot ko. Di nakman ako tauntan. Ipadlaw mo matlaunay kadagiti tattao. Ay. Naganglit ka matan bagat. Ay, di ginatang ko ang bestida. Nagninang madititela na kanya. Nakarong agling utak. Mami, siya kun kaya banda. Sige, lakay, taumuli kami ni G-Stage. Sige, tapicturan kayo. Say-saya atam side view kan front view. Amin a view, picture up. Agin inayat ta amag na, Jaira. Tapno makita dagiti tattao day tinangina abistidak. Angam, ada sumarsaruno kadata, mami. Amo, ngam kayat kung harod ga i-display ti baro abistidak. Ha? Anya day jay, mami. Kaslada na tukon. Ay sus, kasano day ito yan? Apay, mami. Natupol ti takong ti sapatos ko. Ha? Kasano day tan, mami? Matayag sa nitibain. Sapay, agata diti nga ti stage.
Pare, natukol samit jit akong ti sapatos ni Kumari EJ Stage. Kita mo. Una raw. Sa pa imbatinan EJ Stage dito akong na. Ay kating katulunganin Ah, ay, anya ngay nga tatiramida. Ay, nagkas ang muto na dyan na pasama kanyak lakay. Ala, Daddy. Kas lang muton al-alya ni Mami. Jero ba na Kasla nagsangit ititinta ti bulbin. Anak. Di mo dilawon ni Mami. Make up na dayta. Ala, gustong bagat. Di ka nagsangit. Nakababain. Iyawit akon. Pag namngay, kat nagadupay lahat ti tao. Makita na ka, iti dayta alangam. Awan pa inta kong dayta sapatos mo. Nagdaamok abang ipagnaanta ka ni Mami, Daddy. Sa dino? Ijalikot tiskwilaan mi. Masapol nga umuli ni Mami ija alad. Anya, paulyagdak iti alad. Ano sa mun apa kahit eh. Anya ngay nga rod, kastala ti biyaga. Ay sikan tumat namin. Kaya't mo ti agpasosyal kan agpasikat. Titang gagayem tinaggipusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako nana. Tinapasikat atao. Awan ti maganap na anasayaat. No saan apakaipabainan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Kas talatibiyag. Kit ita. At iti pakasalitaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan mo nga aramiden? Ti saan mo kayat nga aramiden dakan ka? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Oh, bakit? Naluknang ka din, Gisidar na karni ti manok. Si Kamot, di ka lang nakapilin iti tiniliw mo ang manok. Nagtangkan mo ti karni da ito kawitan. Ne, makapili ak payaya kat amummet ang manok ti karuba tayo da ita. Tinukmak lang itali mabas iti sangwana. Nagrigat nga angaran. Malamton inton mangan tayo. Mabis-bisina kong kay. Ayun gayam, naibos nila yakan marunggay. Ay, kanya ramraman na ngayon da ita, no saan mo alayan? Di ingkag pirok itilaya. Di mo kunan nga subli akmanan iti ayan ti karuba. No sa dino ti ayan atilayakan marunggay, di iso ti papanam akaruba. Lakay, ingka mang kitaan no asino di tataulan ti aso Jerwan. Kat mo taul mat ataul day jay nga aso. Kada lumabas, taulan na. Ingka nga rod kitaan, tagreklamon tumanan dagiti tao, abay-bay ang tayo day ta aso tayo. Agkama ngamin kadagiti aglabas. Sige, nakita rin. Yakat naminin day tanga aso na yan. Ay, imbis ang makainan na kumamot ni tao. Ay, Baroni! Ay, ni mat pari Mario day jay tatawan na. Hey, Baroni! Pari Mario! Paray. Ne. Apa nga pare? Tinukul mo matanda ito sa ating marunggay. Ay, una yan. Intarainan. Ay, ni pare Mario, titataulan ti asaw. Agal-alang amin iti marunggay. Ay sus, nagpakada kumaatap no na italijay aso. Tamangan no kagatin na ni Pari Mario. Kasaritak ko mga road. Ang amin din nakita nakita. Iso ada jay. Intaray na at titinukul na asa nga ti marunggay. Binutbutong mun sama ngamin.
Apay kumangay abot-but nga Jak mat iparit nga agala dagiti kaaroba iti marunggay. Ngam ipakada da kumamat tapno maitali ni Brownie. Ay, sayang dyan natukol ang marunggay. Bayamon bagay. Barang imulan ni pare Mario. Katsaanan nga umay mangala dito'y balay. Sabagay matkit di Sapay ko mga rod taimulan na dyan sa nga ti marunggay ang tinukol na. Nagadumot ng dayta inalam ang marunggay lakay. May sasa nga? Intaray ko na ito, nakita nak ni Pare Toryo. Kat, apay ko mano nakita na ka? Ay kaya sigurado nga agungit Para marunggay lang, agunguton. Anya, para marunggay lang. Tinukol ko pa ito may sasa nga na. Nagparotak pa itilaya. Anya? Ijay pa'y tinangalaam itilaya? Kinunda mo mula ni bakit na. Dandanin maanger dyan lut-lutok akar ni ti manok. Di mo istorya ni ti karoba ang manok ti sidata. Taapay manan. Kano manok pa ni Pare Toryo da jay. Anya? Puunay kan? Nagapumot gayam kadakwada da ito si daan tayo. Kasano numaamonda? Isungaro da di kagtagtagaray. Kasino nga na tinangparot ka dagito yung ulak alaya. Sapay nagado ti pinarot na. At dapat tugot ti saka dito. Ay, ason! Dumawatak man itilayam. Ay, wala nana. Mangparot kayo laang. Numano ti kasapulan niyo. Ay, may salaang. Pagrekadok laang iti sidaan. May kanila kay ko. Sige nana. Mga lakayuratan. Jak iparit taadumot. Jak lakayat dagiti daduma akaaruba. Tabas tagala dalatan adidaman nagpakada. Ay, adaya na nga lakadag iti mulam. Adda nga rod nana. Kitain nyo. Naglalawa at tugot ti saka. Huwag nga paisaw. Ay, akin dapan ngay kadagit ha. Ti pakadanagak nana. Numaira na nakabulos di asume. Ang mga nukagatin na ida. Ay na, nagrigat ti makabasbasaw. Naiwan Sika nga akin aso ti mangipaagas. Wano mangipa-injection iti kinagat ti aso. Talaga anana. Iso ati kayat ko laang. Ipakadada kami no may daagala. Wala. Ay, wan gayam. Di mo ibagbaga Iti na minsan nga aldaw. Nakitak mo't ni Mario ngay may nangalay ti marunggay yaw. Huwag nga rod nana. Tinukul na pa'y gidakkel asangana. Amangan no isukit din tinang parot iti layayaw. Ha? Ay, pindahan nan samot amin na nakaruba. Apagalaan iti komporme. Anya nga tapay ti kayat da nga alaon dito'y balay may. Aladan nyo ngamin Tapno saan da basta makaunag dito'y arubayan nyo. Sige nana, ibagak man ngagpay suday takin nila kay ikaw. Ay, maruwam da kita karuba. Basta dalatan sumrek iti solar ti karuba da. Tapno agala da iti kayat da nga alaan. Lakay, ni mo turyo akaruba day ta lumabas. Apay? Kasla da birbirukan na. Kaya ma, di mo ipadlaw akit kita. Pare Mario, nakitam dyan manok ko akawitan. Apay ko makita? Amangan ngamin no limabas dito'y balayaw. Ay, kwa. Awan nakit-kita kakawitan na limablabas dito'y balay may pare. Ay, kasta ka day. Sige nga Rod, labsan kayo pa dito'y. Tayo nakman birukan. Nya, makitam? Gusto dya ko nak abirbirukan nan dya kawitan da na pukaw. Sinong batak mo? Adapay ka nabati akar ni na dya kawitan bakit? Adapay ulo kan payakan. Kan adapay tay karay kay na. Ay kumeta, malangarot. Hindi naman nagkilaban. Medyo mabisin ako. Awan na talaga baga. Jak mabirukan tayo kawitan tayo. Binirok mo, hindi ta kaaruba.
Pinindak amin nakaruba. Awan lata. Kag, awan nga rudan Sindada siguro. Anya kat dagitan nakaruban na ya. Agaramid kan sa iti alad to'y arubayan lakay. Ayun nga peso niya. Sige, tagarami dak. Ay, da kayong samot kanila kay mo. Ti pagsususpitsaan dagiti agasawa at turyaw, ang mga alay ti mula da. Anya, da kami. Di dala nagbainan. Apay ko mapagsuspitsaan da kami kat inosente kami. Ay, talaga saan na da kayo tinapan nagalay ti mula da? Saan? Apay ko maamapan kami agala kat amumimot abasol ti agala iti saan mo ako kwa. Saan kayo ang nagalala iti mula da alaya? Ay, manumot laangan nga iti layad ita kantina. Sagli 5 pesos. Mapan kami lagumatangan awan layami. Ay, kat marunggay-ngay. Ay, nanana, amom ayangag sidsida kami iti marunggay. Aya, Saan man nagpapabasol na kita nga gasawa? ay, kat nuko na da nga garamid da iti alad jay balay da. No agaramid da. Agaramid da laeng. Agaramid kamin tumang. Tata, mangpukanak man iti kawayan amulam. Ay katuna, agala kalaeng. Ano matimulak akawayan? Ay, ano maya? Kuha tata. Agaramid akman iti alad. Ay, nasayaan mo agaramid ka iti alad. Tanay, adong dagiti karuba. Basta adalatan sumrak iti arubayan. Katagala da iti kay kayat ng alaen. Ay, unang arun tata. Dito'y bayog akawayan ti alaem. Tanalaglag da. Ay, sige, tata. Ay, nadamag mo ka din ti istorya da dito'y lugar tayaw. Ne, anya ngay day tata. Ni Mario akarubab ti suspit sa dagiti tattao nga agtaktakaw ka dagiti dingwad. Ne, nagkuna tata. Ay, ano ti mangibagbaga? Ngay suda ti agtaktakaw ka dagiti dingwad. Ne, nagkuna tata. Ay, ano ti mangibagbaga? Ay, imbag nga ron tas anda kayo at tinakawan. Ay, kinapudno na tata. Mapukpukaw di manok mi akawitan. Birbiro ka karod. Dinamag ko ni pare Mario. Nagungatkit din. Ay, marwamdan. Adaw tinatakawan ni ti manok. Ay, nagmalas maten. Tada kami pa iti karuba da. Sige, anadam ti balayaw. Lakay, kita mo? Inunaan na ka ni Paritor yung agaramid iti alad. Ay, well. Makitam? Ay, plan wag pa lang mararamidan nan. Di agaramid kamutan iti alad tayo. Alangan matakawayat ti aramidan ka alad. Ay, saan Ibaganan to, agtutulad ka. Ay, inak to man nagkita iti aramidan nga alad. Bakit? Sige lakay, anusam ti agaramid iti alad tayo. Dandanin malpas, bakit? Ay na, iaramidam mo't iti ritaw na. Ay, katuna. Katno kayat mo, di automatic ti aramidag. Magtana ka man. Kawayan lang, aramidam nga otomatay. Ala, ingka nga rodan gumatang iti meriendak tanay, itayak pa ang mabising. Ayuang gayam. Di takanti na gayam ti papanak. Nalipatak mo ton. Apay, sa dino ti papadam. Di takanti na nana. Ay, napintas di aramidin nila kay mo nga alad di arubayan nyo Kawayan lang nana. Ang mayat ti panda ka aramid na. Sigurado asahanan ang makaunag ni Mario ang mga alay ti kumpormay. Anana. Ay, ni, anya jar aramidin ni pare Mario nana.
Ay, agar-aramid mo. Ay, ti alad na. Agtutulad. Ay, bay ama. Ay, asino nga'y matimayat asombra kiti arubayan da. Kat awan mo't pulos mulmula danatang. Kan awan pa'y tarakan da. Baybayan nyo, nana. Sige, labsang kayo pa. O bakit? Ngiti pa nagpunamiti inaramid kong alad. Mayat. Anya mo tayo inaramid mo, Mario. Asla pagsungrod mo't nagita kayo na. Apay, ti kayat mo kawayan. Di ba ganito ni pare Toryo tultuladag ita. Mayat da ito itaurig. Napan mong samot la pinigpidot nagita kayo. Ay nan, nagadoy di bantay. Di mo pa inurnos. Basta intugkel mo lang taditan. Basta dama ko na nga alad. Ayusin. Nalawag ita kanya akong bagad. Mapagsisilpo kong dagiti paspasamak. Anya ti kayat masawan. May sala ang atao tinang takaw jay kawitan ta. Kanjay nangala iti laya. Kan marunggay. Asino ti suspet Sam. Dayjay Mario. Day tamot ti bagbaga dagiti kaaruba lakay. Nagaramid pa'y mat iti alad. Akas laad da matakaw iti balayda. Kasta nga ro dagiti adda aramid da amaday. Kabuting dati bukod da nga niniwan. Padasak man mat atakawan ida. Na, anya nga'y kumatimatakaw mo kadakwada. Awan matarakan no numula da. Ay una niya. Sige, agluto kan, bakit? Ken maditi pampanunutom lakay. Kasanong agluto ak nga'y kat awan mat pagsungrod ka. Mapanak pa'y na kumamangayo di tabantay. Ay, eksakto bakit? Saan kayo namapan mangayo? Ag-relax ka langan dito'y balay. Ta isang pet ko, di pang sungrod mo. Ay na, nagmayatan na pagsungrod na dito'y naalak. Nag-atibdog akayaw. Nabilag apirme. Yawid kon, partakak. Tamangan no sumangpat na pare Mario. Addan pang sungrod mo, bakit? Umayon ti sungrod. Ay na, aldawon lakay. Awan mo't lang pagluganan tan at tricycle nga gawin. Kung nga ron, magbisina ka ron. Unak mo't ngamin kan ka narigat ti agudong no aldaw iti palengke. Kan narigat ti aglugan. Ado ti pasaheros. Itaya ko'y apara. Awan na. Labsan na tadagita ang tricycle tadamot itulod na pasaheros. Sapay nalipatak pa nga inlak diri daw ti balay. Tanag mo na yan. Kaya dami alat tayo. Jay alad nga inaramid mo. Gunggunam laang basit na tumban. Ay nalakay, nagrurub-rub dahito kinayo mapagsungrog. Napagburag na adagos dahito lulutwak abins. Kat balatong matisidan tayo intong bigat bakit? Pagangaran na manang. Kakaisuna nagaduti kayo apag sungrod mo. Abay, nangalaam kadagita asungraw. Lakay, ayan nan ngay dagiti alad nga inaramid mo. Ay, wen. Mapingawan magtintinagbatay. Ay, asino nga tati na ngala? Tinakaw da nga tan-a. Ay, agalwad yung nagtakaw. Hay! Asino tinagtakaw iti alad nga nilamit ka? Saan ka magpukpukaw, kababain? Ay, nagdidinang rantaw no sa tiramid niyo. Oh, Mariaw! Apay ka ding agpukpukaw ka. Anya ti problema? Tinakaw na kita, tinaramid ko nga alad dito'y balay may tata. Ay, daitan ti kunkunak. Anya, kunam to ta? Saan mo nga aramiden? Ti saan mo akayat nga aramiden dakan ka? Dayamot inararamig ko. Ay, kat no nagal-ala ka iti manok ti karuba. Umat nagpaiso lakay. Pagtal na ka mamay. Ay, nagala ka iti mula dagiti karuba. Asaan ka nagpakada? Ay, nay, awang kas na aramig ka. At dalakay. Diyangay mo't marunggay da pari turyo at tinukul mo pa iti dakkel asangana. Pagtal na ka kunak na eh. Ay, kasta latibiyang Mariaw. Marik na matita, tirik na ti matakawan. Iti nagrigatan.
nagrigatan ti sabali. Ikakadlaklaka ang halain. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. San mo nga aramiden, ti san mo akayat nga aramiden dakel ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastalatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kastalatibiyag. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mangpirdi, tapno di kanto maibabain iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag. Rosel, umay ka man ditoy. Apay ayamanan. Manan, ita ka lang ayaban. Ay, cellphone cellphone dita. Umayan. Apay anagado ti tao dita balay daninang mo asyon. Kuit, jak mo Agbar-barbecue da pay. Mahangot mo day, chay. Ay na, agat barbecue. Ada siguro bisita da Ay, inayabanda ka. Apay ko mga ayabanda. Kat ninang mo mat ni kumari kasyon. Gat, gaputa ninang ko ayabanda ko. Di daman la nagay ayabmat. Anyat klase ako mari dayta. Ha, madinsa Ay, kita man, anya pa'y tilot-luto da. Mabainak man laang amang kita, nanang. Ingkala ang tanawan. Mabainak nga ron. Anya ko matpagbainam. Dakas aya, no tumanaw ka laang may. Lakay! Uy, lakay! Apay aya. Ay, naglaing kan. Tanaka nga, tupay dagita nakapit-pitak asakam di talamisaan. Ay, ibabang man. Nini. Nagmati pa na ginanak dito eh. Disturbo na. Apay nagsapa ka nagawid. Alas 4 pa lang Ay apaw nalpasan ti panagarado. Nabanugak nga ron. Iso nagawid akta ginanaak. Di mo pa'y matbinugwan dagita sakam. Ay na, mapas mga ron. Rumwar ka man kit de. Lumabas ka iti balay da kumarisyon. Apay manan. Mapanmula ang kitaan no anya pa'y dagiti daddo maasagana da. Ado ti bisita da kag. Ada siguro selebraran da. Ay, mapainak man la lumabas-labas. Kat kunam nga do ti bisita da. Marurudak nga rod. Na? Apay nga'y asaan da tayo nga inimbitaran? Apay marurod ka no di da ka inimbitaan? Win malagip mo, idi nag-birthday Malagip mo? Kauwan. Malipatak aya, nagsagana ka iti linugaw. Ngawang karnina. Pati sopas mo nalablab ay. Adamot salad asaganak Kurang matigatas na. Uray ta inimbitarak matlat ta ni Marisyon. Imay to pa'y amin anak na. Ay, malagip mo nga uray jay kakasinsin nila kay nakit imay da. Ay, nagkurang to pa'y jahandak. Agluton tamang rabi ita yun. Iso nga rod amapan ka agin lalabas. Parang makita da ka. Kat ikanda ka iti sidaan tayo. Ay apaw, tilay papaaramid mo. Di ka lang mabait si kapasita. Ala, nanang. Anya kaya aramidan ni tatang ichibatok ti balay daninang ko. Imbaon ko nga rod amapan agin lalabas. Kasla mabain mat ni tatang amang ituloy iti pan nagnana. Ay, pada kayo lang agama.
managbabain kayo launay. Agis ka man dita batok titawa, ta sinyasak man. Ni nanang tagi turun pay. Sinyasak ko. Sige na, magna ka. Sige. Ay no. Nagtakrutin ayo ha. Nay matmatay ta sinyas mo nanang. Sinyas mo te dumanog dayta. Ay, saan ka ang makibibiyang dito, Rosel? Sige ko na kat. Magna ka na lumabas ka. May apa ito? Anya ngay, nakitam ti sagana da? Napuno dyan titog alamisan da Jerwar. Kita manday ta nga ugali da. Ay, nagalas. Di mo ti karuba da, no ada paskenda. Ay na, ada pa ilitsyon baboy. Ay, no, jay pa'y mat paborito. Ada pansit. Ay, ada nga ta igado. Siguradong ada. Di na ka man lainikan mo, uray may sa aplapito laang. Ay, nagimot na dya kumarek. Si kantumot ngamin. Di naman kita ni tikasta. Ay, saan da ka siguro anakita? Iso asaan da ka nga inikan. Anya? Agsubli ka. Lumabas ka manan. Tumalyaw ka iti pagtugtugawan da. Tapnumadlaw da ka. Ket no saan da ka lata madlaw. Agin, kamutin Ay, di nakman ibabain. Na, Jaket nga ramiden da ita. Ay, aglablabos kan si kapasik. Nagadun mo ka. Nagadun nagkagatanda kanyak. gunggunam. Talaga nga outside di kulam. Buwag ita arabi eh. Ay na. Makalawas nga outside da kulambo ka. Ha, apay ngamin. Anya launay ayat tidakkel na nakapasulak. Ibabaon ka ang di mo matkayat. Kapapain mo ti pangibabaw ng kanyak. Agasem tag subli-subli ak metten alumabas iji balay da kumarim asyon. Ay! Di nakman apaprusan. Tagat sardinas day ta imam. Ay, sinabun ko. Saan ko maasardinas tisinda tayo no nagsubli ka kat nagpakita ka tapno inikanda ka itilitson. Ay, uray ko mano jay lang ko dil matitadakan ka. Ingna ko nag-eskwela, nanang. Agawid ak inton aldaw. Anya ka diti sidaan tayo inton aldaw? Ay kat ano san tayo ati sardinas. Sardinas manan? Sardinas iti rabi. Sardinas ti pamigat. Sardinas manan ti pangaldaw. Ano san tayo taday tamot labain ti amuyo ngamin kanitatang mo. Ala ni nanang. Aging ga ka di ita? Nasakit pa ila ang tinagam mo kada kami kanitatang. Ay, addan tumat paskan tayo Ay, jak tumat imbitaran ida. Pulos, kang runaan day jay aninang mo asyon. Namintalukan ngay may gimatang iti sardinas dito'y kantinak pasing. Apay ngamin tabilbilangan nyo, tata. Awan, magkitday. Bagay na dayta ngay sagpaumaw iti natayng. Nagado ti marunggay amulan ni kumarim siya dita sangwanan ti balayda. Isaon ti panakaalad na dita balayda. Win ngam, anyamot aklase ako mari day jay. Nay, nagkontra kayo ka day? Ay, nagalasan ti ugali na, tata. Di nan amam mo ti karuba na. Apay anak ko nam dayta. Apay, di mo aya nga idikalman kat nagpaskanda. Adda sagana da a barbecue, kas kada lechon. Ang di daman la nagayab. Nay, apay ngay asaan dakman lang nga binagaan. Oh, makitam day ta, tata. Ay, nagbalinan nga imot ni Sean. Sino nga taakaruba tayo ti inimbitaran na? Awan nga ro, tata. Aya. Isudalaeng tinangnangan, binukbukudan da. Di dapay mo't nangiraman, di dapay nagparaman.
pinansin apulos. Asino ti di mo pinansin? Dayjay asyon ay ayaban nak ngamjak pulos tinalyaw. Ni apay ngay. Apay kasta ti ako kumari aya. Ay, linaksid kon ako marit dayjay nga imot. Sika talaga. Di nakalainik kan idi na minsan gimura kan. Ay, namin ado nga inimimbitarak ida dito balay. Ay, nagaduda pa imet nga umay makipanghan. Ket, dayta ti pagsakitan tinakamaw. Well, imbag kuma no saan da nga impadlaw jay pa nagbar-barbecue da. Makadlaw to ko ni kumari masyunay. No di ka pumampansin. Rumbeng lang amadlaw na Takayat ko nga iparik na kenkwana, tinakaro asakit tinakem ko, gapu iti naramid na. Imot ako mare. Rosel! Apay, Ninang. Umay ka man bit ditoy. Wan, Ninang, umayon. Naggapo ka iti eskwelaan? Wan, Ninang. Kat, kumusta ti panagadal mo? At damat honor ko. Oray kaskasano, Ninang. Ay kit nasaya at aday ta. Kat, kumusta ni nanang mo? At damat kanayon di tabalay. Kanayon ngaglinlinis, aglablaba. Nakitak namin idi na minsan. Ay ayaba, kat di nakmat pinanpansin. Ay, kasta ka di, Ninang. Pasensya kayon. Tada ngamin tultulang nan. Anya, adda tultulang na kunam. Wan, Ninang. Kunak ano gumurgura kanya. Ay kaasi magngarod ano da magayam tultulang nan. Kat ubing pay mo ni nanang mau. Rosel, nakitak met nagsarita kayo kanininang musyon dita sangwanan ti balayda. Anya timbagbaganaken ka? Tilar aramiden niyo. Na, sika pay tikas lang makaungot kanyak. Apay, saan mo kano apampansinan ni Ninang ko? Idi inayaban na ka. Dayta, timpulong na ken ka. Tinamo ti basol na. Anya ko mati basol na ken ka. Saan kit din abasol na, jay di na panangimbitar kada tayo, idi nagpaskenda. Day tilaang ti panggurgura amon ken kwa na? Kanayon ko nga imbitaran ida dito balay. Rumbang lang mat nga imbitaran da tayo. Kahit, anya nga iti imbagamot kan kwa na. Awan. Adda, imposible nga awan, kat nagbayag kayo nagsarsarita. Imbagak nga adda tultuling mo. Anya, ay nagluko kan nga ubing. Apa nga imbagam tikas ta? Imbagam kumatipudno imbagam kuma agumurgura aken kuana. Nagkapamanan. Di talaang daya. Napan ka man nag-istoryan. Di talaang man. Anya aya ti istoryam kada giti gagayim mo dita. Ay, awan. Masapul pa'y aya ang mamwam. Ay, una ta mga nutila istorya maipapan ka ni kumari masyon. Ay, katpudnumot nga men. Naimutan. Dinan amaw dagiti kagayom na. Ay, sus ko na akon kay. Ay. Di ka lamabay na mga istorya iti kumari ma. Tandaan am ti pagsasawa ko na. Di ka mang pirday, tapno di kan tumaibabain iti uday. No? Kung ay mamuan ti kumari, mapirpir jam, Di na sayaat. Nagbasit abanag, pirjim ti kinatao na. Ay, apaw. Jak amukin ka pasing. Mga nusikan tumut lang, ti maibabain iti daytang araramidam. Ay, tila ibagbagam mo. Ay, agpanunot ka. Ang mga mairubo kay ter aramidam. Ay, nagadumot din tigata nga marikado siyaon. Untata, ado nga mintilutwan may inton umay asaba daw. Tapay. Umay kayon tugayam kini bakit mo Nalipata mo ti birthday, tata. Ay, wanan niya.
kada birthday kat imbitaran na kami akarubam. Agsasala tayon tao. Iso amang itugot kay ti partner mo, tata. Agtsatsa kayo man makini ba ka mo? Kunak ano nalpasan ti selebrasyon ti birthday. Takasla nag-barbecue kayo iti na minsan. Nagpadispedida nga min di manugang ko nag-abroad. Kadagiti magkakabagyan na tinaggastos. Iso nga'y mayda. Ay, kastagayam. Sana balay, tainton birthday, aldaw tayo nga agkakaaruba. Ado nga adayo ti sagana, ngam di sagana di manugang ko. Ket ni kumari mapasayng, naimbitaram ka day. Ay na, malagip na ti birthday day jay. Ang imbitaraklat ta ida asa nga pamilya. Nini nagparta kamit amag ng pasing. Aginayad ka man, may tanin nagadok ti battery ti kalsada. Ay, partakam kiti ti magna. Kuyudan na, may dugmamak. Ay, ne, buhay ka. Nakabatok tan dito'y pala, da kumari masyon. Hanggang kasta kalat ta. Nay, ison samot dyan nakatakder iti ridaw da. Ay, wan. Hanggang, apay adi mo talyawan. Jack nga rod kayat atalyawan. Naka-street day tatanggad mo. Uy, tumalyaw ka tani, payapayan na ka. Ito, ipadlaw mo. Ipanangisnab mo. Di mo magbagay. Ati, madam ta subsob mo. Pare. Ay, Marisol. Sumarting tapay man. Imasidagan ni Maray. Ay, pare. Imbitaran kayo kumain ton Sabado. Birthday nga main. Ay, Maray. Ay, kung ano nalpasan? Inton Sabado pa'y laang, pare. Ay. Apay, nalipatan ayan ni Kumari Pasay. Ay, kwa. Ay na pare, kaasi mo ni Kumari. Nakaro ka din, titulang na. Anya atulang ay bagbagam mo, Maray. Saan ka tulang, Maray? Ay, saan? Awan. Ay, umay kami to itong Sabado, Maray. Ay na, happy birthday. Kunak no nalipata mon. Mabalin aya ang malipatak mo? Ay, Maray, anyan tungay ti saganam. Ay na, Maray. Wah, di ka lang mabayin matitidamdamagang bakit? Bayang kadilat ka, pare. Ay, Maray, di paborito masalad. May santo abatsyat isagana. Tago umaka. Ay? Ay na, nagmayatan. Sige, Marisol. Masapa kami nga umay ka nilakay. Uray ni Rosel, umay maglaan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mangpirti, tapno di kanto maibabain iti udi. Dampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.